štete ljudima, a ovi ljudi su se uplašili dobra isceljenja besomučnika. Na njihove oči su isceljeni ljudi koji su mučili ceo taj kraj, koji su, kao što tamo piše, skakali na ljude i niko nije mogao proći tim putem, kaže, spavali su u grobovima i pećinama i tako dalje. Sada vidimo šta znači kada čovjek nema veru i pored čuda koja se dešavaju, gadarinski narod imao je takvo stanje duha da još nije u sebi mogao da pronađe veru, takvu ljubav koja bi Gospoda zamolila da ostane sa njima. Jer sjećate se kada je bilo preobraženje i kad se Gospod preobrazio pred apostolima, oni mu kažu, rekoše, ajde napravimo ovdje 3 scenice i da tu ostanu i da zajedno sa Svetim Ilijom, Svetim Mojsijem, to je ta blagodat kada srce vidi samo Gospoda, više mu ništa nije važno što se dešava u svijetu. Oni su odmah ponudili da se tu izgradi 3 kućice, 3 scenice i da to oni budu stalno i da se više ne vraćaju u svijet i da se ne vraćaju ni među apostole, nego čitav život da tu provedu. Jer je od te silne blagodati srce je tako uzviknulo. A sa ove druge strane, Sveti Teofan Zatvornik objašnjava da ljudi kada nemaju veru, oni nisu posve rđavi, da kažemo, nisu posve rđavi, to je u današnjem svijetu itekako vidljivo. To su ljudi koji žive i rade, da kažemo, na jedan normalan način, vaspitavaju djecu na jedan normalan način, troše sve u ovom svijetu, nisu nešto pretjerano ni pohlepni, ni gramzljivi, da kažemo, žive neki porodičan život, jedan materijalni život sa nekom merom. Međutim, ta mera njima je ipak jako važna i iz te mere oni ne mogu da napuste nešto i da prekorače u neku drugu dimenziju jer po savesti nama se govori da naša vera nas pokreće i na dela. Tako da čovjek koji postaje vernik i koji polako korača verom, on polako sebe menja, preobražava svoj duh i preobražava svoj način života. On odseca od sebe greh, odseca od sebe taj ljudski, što kaže vladika Nikolaj, također danas ponos. Jer šta je čovjeku danas najveća prepreka da bude krotak, dobar, smiren, da ima ljubav prema bratu svome, da ne zamjera komšiji svome, da ne gleda zlo, da ne analizira na jedan negativan način druge, mada sebe nikad ne analizira na negativan način. To je taj ponos. Ta je neka svoja lična uzvišenost prema svim ljudima i stvorenjima, pa čak i prema samom Bogu. On nesvjesno zahteva od Boga neko dostojanstvo, da ga Bog stalno uvaži, da ga Bog stalno pomaže, da ga Bog stalno uzdiže, a i kod naroda stalno meri koliko ga ko voli, koliko ga ko poštuje, koliko je njegov interes od svih drugih ljudi, taj ponos koji jednostavno kaže, a jel malo nagaziš takvoga egoistu, takvog ponosnog čovjeka, on svu ljubav koju je mislio da ima za tog čovjeka, pola je glumio, a pola je imao tu ljubav da bi dobio još veću, znači pravio je interes. Volim te da bi ti mene volio i još više da bi me volio, to jest da bi se ja nahranio tvojom ljubavlju, tvojim uvažavanjem, na neki način. Ništa ne dajemo čisto, ništa ne dajemo bez da naplatimo. A Gospod nas uči i to je ta razlika između vernika i nevernika, da nema interesa u ljubavi, nema interesa u životu pravoslavnog hrišćanina, sve dajemo Hrista radi, to nam je jedini interes. Znači, naš interes gradimo da što bolje živimo u ovome svijetu, da nas Hristos pogleda i da tako prepozna nas kao učenike svoje, da bi zajedno sa njim bili u Carstvu nebeskom. I to nam je jedini, glavni i najvredniji interes. A s druge strane, znamo da kada su Gadarinci bili isceljeni, oni su htjeli da pođu za Hristom, da idu i oni za njim, međutim on im je rekao da oni ostanu u Gadarinskoj zemlji, jer ako oni nisu prepoznali Hrista Gadarinci, oni ipak znaju ta dva čovjeka koja su bila besomučna i oni su propovedali reč Božju Duhom Svetim, još nekršteni, još neformirani crkveno, ali silinom Duhom Svetoga kojim je sam Bog dao, oni su još od tada propovedali evanđelje gadarinskim
građanima i tako su ih, kažem, prosvećivali i oni koji nisu imali veru i oni koji tad nisu mogli da prime Hrista, malo po malo, ublažavajući svoj ponos, ublažavajući svoje stavove koji su bili samo za sebe, to znači da su samo zadovoljni sobom, sada proširujući svoju duhovnu silu na ono što ih je Bog i stvorio, a to je da smo mi stvoreni da slavimo Boga i da cijelo naše biće se raduje duhom Bogu, jer Bog prožima nas i kroz to prožimanje nas mi, kažem, uzvraćamo opet Bogu i ljudima tu radost i tako se jedan krug vrši neprestane radosti i neprestanog duhovnog ushićenja kada čovjek srce svoje otvori za Boga. Jer dok ga ne otvori, on je, kažem, ne mora biti rđav u načelu, kako kaže Sveti Teofan Zatvornik, ali će biti zatvoren za Boga, to jest neće Boga vidjeti i na neki način sam sebe sputava da svoj život, svoje biće prinese Bogu i s time se spasi, da uđe u večni život kao spašen. Jer, opet ponavljam, nikad više ponosnih ljudi nije bilo nego danas među hrišćanima i onima koji se zovu kao hrišćani, a u stvari, kažem, sem te površne forme hrišćanske koje ispunjavaju, oni u suštini su baš ljudi kao gadarinci, nevernici, to jest možda neko dolazi do neke forme molitve, ali jednostavno možda na drugom delu je škrt. Možda neko je veoma milosrdan, ali tajno bludniči. Možda neko živi čistoga života, ali sve osuđuje. Možda neko nešto radi jako dobro, ali sa drugom manom on to sve potire. Hrišćanski život mora biti savršen u svemu, da se prati naš život i da gde god vidimo da padamo, tu da Boga molimo, da Bog interveniše i da tu našu slabost pobedimo. Ako smo, kažem, ljudi koristoljubivi, udaramo molitvom ka Bogu i kažemo da nas Gospod iscijeli. Ako smo bludnici, da nas Gospod iscijeli. Ako smo gordi, ne možemo ni gordost sami da pobedimo, sutra neću biti gord. Bogu se molimo da nam Gospod pomogne i u tome i u svemu u čemu osjećamo slabost, Bogu da se obraćamo. Najgore je od svega toga ćutanje. Ćutanje pred Bogom i nemanje molitve, molitvenih uzdaha, nikakvoga, kažem, razgovora sa Bogom kad nemamo, onda kako da nam On pomogne, onda ispada da smo mi ti gadarinski ljudi koji smo zadovoljni svojim životom bez Boga. Znači, kada smo zadovoljni svojim životom bez Boga, Bog nas ne dira, Bog nas ne uznemirava, Bog nas pušta da tako živimo. A demoni dodaju na to silu da živimo što utvrđenije, što kamenije i što sebičnije u ovome svijetu. Zato je naša crkva ovdje na zemlji se i zove voinstvujuća, jer mi se borimo, ratujemo ne protiv duhova tame, mi ratujemo protiv svoje pale volje koja sad dejstvuje sa duhovima tame. Duhovi tame nama ne mogu ništa ako mi, kažem, ne prihvatimo pomisli koje nam oni daju. Ako prihvatamo pomisli koje nam daju anđeli, koje sam Gospod šalje da nas isceljuje i da nas obodruje i da nas vodi putem spasenja, mi smo na pravom putu. A kad padnemo, ne trebamo biti ponosni, ne trebamo sada, nećemo da ustanemo, jer eto mi smo pali. Pa mi smo pala stvorenja. Nama je priroda pala od Adama. Znači, nije ništa strašno da padnemo, nego je strašno da se valjamo u tom blatu i da ne ustajemo i da i druge navodimo da padaju. Znači, da nam Gospod da snage i svaki bi, što se kaže Srbin, domaćin treba u svojoj kući da ima ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, da se i pred njom pomolimo i da nam Gospod da snage, da svako iskušenje pobedimo, da ceo svet slavi ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, svi narodi je slave i kažem da i mi imamo tu ikonu, da se pred njom molimo
ima i Akatist ikoni trojeručici. Akatist ikoni trojeručici napisao je čovjek kao gadarinski čovjek. Ne znam da li znate, čovjek koji je bio tvrdi komunista, koji je napisao mnoge komunističke knjige, prosvjetljen posjetom hilandarskom, vratio se kući i napisao je Akatist trojeručici. To znači nije nikakav neki sveti otac napisao. Šta nam to govori? To nam daje veliku utjehu da je takvih materijala kao što su komunisti, zadojeni komunisti, koji su bili jedna od najgorih sorti ljudi što se pojavila u svijetu, gora od idolopoklonika, jer i idolopoklonik imao nekog Boga, ali komunista je rekao da nema Boga, on je sam sebe proglasio Bogom. Kažem, takva sorta ljudi, takva jadna i najniža vrsta ljudi, kažem, komunisti, evo takvih, kažem, prosio je jedan cvetić, a to je da je čovjek prosvećen Duhom Svetim, sebe jednostavno sam svoj talenat usmerio i napisao Akatist trojeručici, koji mi svakako treba da čitamo, jer je stvarno predivan i bolji nam ne treba. Neka vam je na spasenje, čuvajte svoju veru. Rekao sam šta je čuvanje svoje vere, to je imati osjećanja. Čovjek vernik koji nema osjećanja, on je u velikom problemu. Jer pravoslavni hrišćanin je osjetljiv čovjek, osjetljiv na sve, osjetljiv na nepravdu, osjetljiv kad neko nešto nema, osjetljiv kad je neko tužan, osjetljiv na veru kad ti neko dira, osjetljiv na sve što je, kažem, što je Bog ukazao nama da pazimo i u sebi i ispred sebe. Tako da nam Gospod da osjetljiv duh, krotak duh, dobar duh, smiren duh i da nas uči da u ovome teškom vremenu, a sve teže vreme ide, imamo hrabrost. Šta god bude ispred nas, da li ćete gubiti posao, da li ćete biti gonjeni, šta ćete raditi, sve nas isto čeka, ne čeka samo mene, ne samo ja, nemojte gledati samo ja. To će biti more ljudi koje će Bog na taj način privoditi kao zadnje pozivce da se prisajedinimo Carstvu nebeskom. Tako, ne bojte se budućnosti, bojte se sadašnjosti i današnjega dana, kako živite, šta radite, šta odlučujete, šta odbacujete. Ukoliko odbacujete Božje pozive, a živite po telu, toga se bojite, a budućnosti se ne bojte. Gospod da vas blagoslovi i da vas svaki dan uči služenju njemu, jer služeći njemu vi u stvari sebi služite na spasenje i život večni. Amin.